Kinyithitwe koti ya Meru bakiringithanwa na maandamano. Ntere Chiaburi mugwanja bekirwe mpene nyuma ya maandamano. Jakari Baburi baria bandamanite kumeneria Wamba bwandethia na mpithukiro cha maitha ntereu mbere ya mugambithania Muniu Njoroge akaribaba ni bathitangi na kuinga barabara ya Isiolo gwita Nanyuki na kinya kwangaratania ugendi thitango iria bareganite nacio. Na tabura tukwirwa ni mwandiki wetu wa Nteto Gaki wa Mutegi ni ati ni barekeretwe na chiringi 20,000 o umwe mbecha baribari. Andayo Nteto kuomba kupinga kotini tu wakili tuonania kintu kia mbere. Those charges you defective, yani urati ande kinyokera mtu wakili utumbo mwadvise uromba kuchoke kule kiu kotini. Uyu wakiri Kiogora Mugambi akiariria nto mugwanja bara bekiritwe mpeni kumania na maandamano mara meriga kurutho bure nontu bo wongere kubo Wamba bo ng'ombe araba kwerika nibo batongorete kire kuinga barabara Isiolo kuthi Nanyuki amwe na meiya mangi makonie winyangia. Mugambi ariuga wathuganirwa kamatirwe ntuwe mbere ya maandamano maruthwa na nyumani akamatoka iri kwa mathama atare mbere yarekerwa amwe na antu bamuchi bara bayite kumona. Mtu wetwa Paul Karakacha Alliance chairman agwati echo mantu ja ng'ombe nara gukuingwa njira methena ale subuhiga wina miala kwa mungani na irio uchionde na mtu wakuretwa koti igoro DCI Baburi araba umita tutu bararomba ntuko 14 baromba 14 days bamuholi bakiri investigation koti yetikania na batu yuga mtura nare akore kuora barathitherie baramugwatire kaire wa kotini na bo mugwata wata kaire antu bangi batantatu wa family members babarejite kotini nawe. So miraculously Your Honor, the 14 days have turned to be hours. And now they have the full file before you and they are ready to prosecute. Ikesi irethikirite mugambithania Muniu Njoroge urabarekerete na mbere 20,000 kana mbondi 50,000 na kesi ino kawetwa kaire tariki 6 mweri wa 11 mwanka uyu na nkuruki koti nirombete thuganirwa baba kwithirwa bena thire na kwebukana na mantu mara matemega ta makuinga barabara. The accused persons shall each be released on a bond of 50,000 shillings plus one surety of a similar amount, or in the alternative, each shall be released on a cash bill of 20,000 shillings. Kwa hivyo kesi yenu itatajwa tena tarehe 6 mwezi wa 11. Akiaria na andiki bandeto wakiri Mugambi ariuga ntu bake baweto na meiya matari ara mari na koti itaumba kuruto kuyebwa kugana. Bardo no kotini amatitanga ya tano. Bardo ni tanga la mbere la kuliba incited violence. Berwa ibaithitie obisi ya chief wa Kithima ibadhukitie bioni bia assistant chief wa Kithima na ndikothie gutikania na batu yuga mantu utwarizi mantu wete mono mantu ja marito jakaya wa ruling tariki 3. Nkiripotera Nteto Chiaweru nio Kambita Gaki Mutegi.